ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ 1 लाख ꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯂꯤꯁꯤꯡ 35 10 ꯍꯟꯊꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯟ ꯕꯦꯆ ꯑꯃ ꯄꯨꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯆ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯛꯄ ꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 1,05,000 ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ Indiana Vikshit Bharat ki Maikai Romda Changsilakpada modern agricultural amadi allied sector singna rural economy mapangal kankhathanbada yamna chauna thaudang ama lauri matam amada yumgi yanakhada yen loinaramba adu technology driven industry ama oirakli technology driven poultry farm amana rural India gi Maithong honghalakpagi matangda Impact News ki video journalist Saikhom Ruben amadi camera person P Boboda ki paudam ama Imphal West ki Tauthongda Lopari Mayam Amada Sandokna Leriba Yimsa Chicken Amadi Yimsa Egg ki farm asi India gi agricultural transformation gi symbol amani farm asida yerum kopi yen lakh amagi mathakta amadi broiler lising nifurom loiduna modern sets automated feeding systems temperature control amadi strict biosecurity measures ka loina na chalairi Yimsa Chicken amadi Yimsa Egg ki proprietor Dr. Nauba Paunamna Phongdorakpada advanced technology na production khak hengat hambata natana quality hengat halli amadi mamgi sang hantahalli scientific feed management tagi hauraga veterinary monitoring phauba process khudimak asi global standard ta chathari broiler se koina placement to ise tham da lising ni fu ne adum tha khuding gi dum 35,000 to 40,000 se dum placement toraga koina every month khuding gi dum pull out to hujik ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯁꯦ ꯑꯔꯥꯎꯟ 1 लाख ꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯂꯤꯁꯤꯡ 35 10 ꯍꯟꯊꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯟ ꯕꯦꯆ ꯑꯃ ꯄꯨꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯆ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯛꯄ ꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ 1,05,000 ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯄꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯗꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯟꯅꯗꯦ ꯌꯦꯔꯨꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗ ꯈꯦꯠꯅꯔꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯌꯦꯔꯨꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯒ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯖ ꯕꯦꯁꯇ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯨꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯆꯪꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯖꯇꯅꯦ ꯃꯦꯖꯀꯤ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯤꯅꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯕꯖ꯭ꯔꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯜꯕꯨꯃꯤꯟꯒꯤ ꯊꯤꯛꯅꯦꯁꯇꯣ ꯑꯉꯧꯕ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯛꯅꯦꯁꯁꯦ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯣꯛꯀꯤ ꯀꯂꯔꯗꯨꯁꯨ ꯋꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕ Yimsa Chicken amadi Yimsa Egg na yamdrabada miyoi chama kunrom thabak pidi expert singnasu asingumba ningthina organize tawraba poultry farm asina protein security lehenbaga loinana farmer singi income stable ohelli Vikshit Bharat ki vision makhada self reliance value addition amadi export potential da hena miyeng changli asigumba poultry farm asina domestic demand khakta kohon banatana India asi global market ta compete tawbada mateng pangli ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ open house California style ne aduga feeding si automatic trolley da toraga khoina mi amna push toraga masam to automatic ta jaba ngatane aduga drinker ji su khoi nipple drinker ngatane khoina hojik si nei je khoina directly khoi sida yawba oragadi dukan ne khoi dukan ahum ne hojik uribokta ma ndegi singjamai da ma kaisampata ma aduga khoi yen sembam ne khoi farm ne adu farm da senariwa mi myam je loina mak yawagadi mi cham taramuk ne khoi da involve toise adu khoi gi yerum thariba mi moi ke ka su yawagadi around mi cham ma kun manga muk ne directly or indirectly khoi ga involve to nei je rural landscape tagi hauraga India gi economic growth phauba Yimsa Egg amadi annoba innovation ama poroktuna India bu Vikshit Bharat ki Maikai da illi camera person P Bogolona Paumjariba Impact News Tauthong Pau asi CAU gi PRMM sel na tawba award in scientific journalism program gi makhara tawjabani akupa marol gi damak CAU gi information and publicity officer Dr. Indira Thanojom da pau phabira payagani